Stephen ase oroboti ururikiranu magegaya barai au kubwatuka chingwana chabo asomo sangrekano bwabo bwa Azimio la Umoja One Kenya ase kaunti ya Kisii ritkoria Ijuma nigo bono chingwane cho charo kanire kore tariberera ase egati y'abananchi yanene korwa ase kaunti ya Kisii esemo yabangina korwa ase bunge ya Kitutu Chache South nigo besokia na korobekana komarembe askeri abakugikeria chingwane cho nanene komomochia omugavana bwe kaunti ya Siaya James Orengo na wigo omo seneta bwe kaunti ya Narok Ledama Olekina murikeito Mildred Momanyi na roboti uraso bwikiranu Omoyega okorekanete eritukoria Ijuma imeyegeti kya Gusii Stadium abo ase obomo bwa Azimio la Umoja batarera kaunti ya Kisii nigo oretire liberera litindi ase chingwana kurwa ase gati ya bakwani mono omugavana Osiaya James Orengo. Tuko na huzuni na tumekasirishwa sana na vile mama wetu Mama Mora Ongwae anatusiwa. Ni mama amezaa kiongozi. Zieti alizaa mchinga, alizaa kiongozi. Sasa tukisikia Mheshimiwa Orengo amekuja hapa Kisii na anakuja kutusi mama mbele ya uwanja wake, hiyo kitu inatuuti sana. Mama wamesema wataufanyia kimila. Lazima akuje. Tutajifunga vitambaa. Tutajifunga hata matawi ya kienyeji. Ni kwa sababu yake. Aheshimu wa viongozi wote wa Kisii. Nigo boigoba mochirie omo seneta Narok Ledama Olekina ase chingwana chae igoro yabarai bagusi. Tunataka kukuambia kama wamama wa Kisii, sio wewe umejawa mheshimiwa wetu Richard Momoima Onyonka. Ni sisi wa Kisii tulimchawa. Na achachaguliwa na chama yako, wala na kabila yako. Amechaguliwa na wamama wa Kisii wenye unaona mbele. So ukikuja Kisii, kuja na heshima. Waigo batebire amaskani abekwe ase abarai bagusi ase waigo bamuganiri omugavana bwe kaunti ya Kisii Paul Simba Arati komosika Momoima Onyonga. Musakoria rusi nere byare taba muraba ngaini bobe neri mutarigo toegas abagusi baito baba ngaini bobe igaso obwenye ebyongosi byase ito bisikwe pi Omweshimiwa ito Simba Arati igarete tugaigana Momoima agatorera ngabangina ba minto montigera Simba Arati no mongina donya abuto kabarwanira tukabachikura bona agateba akarwe promise iga egetari aranyore pakakirute gocha mboge tutumate lakini bona narori ngaki ata getugutwe babano tugosaba iga eso gwanje koria twanchite naintu tukamobegera chikura arigereri naintu ale twakoba gocha seito mata naenda siko Mheshimiwa Momoima ikiagera nero chitakarera ngabangina monkonyere chikura. Orengo aira negusi asabe abagusi amabera ase chingwana chaye oko na kukugania kwa bangina ba igo tukurira tugotebanga Orenga ache Gusii atosaba amabera naenda ache gakwagura atotebiri igo sese ngina Ongwaya kamogoserete ebintu abwate biaye onye no gosoa mosoere elia mwaka ne libagari okumurama bona igano nyumo gakasaka wogechi worure getarense igora ikaransto mugako Orenga ataraika tutege takore bwango Orenga chiche bwango omugakasaka wanege tari igora ikaransto atabege tiyanga Omwaelio yen nigo batianire kubwaterana ne serikali ase bamwariganirie omurai bwense Dr. William Ruto aiga Gusii na koiraniria mbuya mono ase ogochora abagusi asa mabaga ya serikali. Tunasema ni asante kwa kutuchagulia mheshimiwa wetu Machogu na mheshimiwa Osoro. Tunasema ni asante. Kisii tunaheshimu serikali. Tunataka kuungana na serikali ambayo iko. Rais wetu William Samoei Ruto. Tumekukaribisha Kisii. Kwa fujo. Karibu. Kulipotalia egetaseni kya Ndizi TV, lietaliane Mildred Momanyi.